Hello guys, welcome back to Amir Kakak channel. Okay, untuk video hari ini saya akan buat video unboxing untuk satu produk daripada Lumos. So Lumos ada hantar saya satu projektor terbaru daripada diorang, iaitu Lumos Daystar. Saya baru je dapat hari ini. So hari ni kita nak unboxing. Okay, so ini adalah projektor terbaru daripada Lumos, iaitu Lumos Daystar. So kalau you guys tengok daripada kotak dia memang lebih besar daripada projektor Lumos yang sebelum ni, yang saya review sebelum ni. So kalau you guys tak tahu, Lumos Daystar ni adalah projektor yang paling bagus untuk you guys pakai dalam keadaan yang terang. Contohnya kalau you guys nak pakai masa daylight ke, masa cahaya matahari terang kan. So kalau rumah you guys tu rumah yang terang, yang macam kalau pagi pun cahaya matahari memang masuk. So projektor ni memang sesuai. So kalau you guys nak tengok keterangan dia bagus ke tak, sekejap lagi saya tunjuk. Wow, memang besar. Sekejap lagi kita dalam box ni. Okay, so dekat dalam box ni you guys seperti biasa akan dapat this all the thing lah, normal thing. So you guys akan dapat Lumos Daystar user manual, and then you guys akan dapat power cable, and then you guys akan dapat the remote. Wow, remote ni remote macam remote baru, sebab saya tak pernah tengok remote yang macam ni. Sebab before this dia remote hitam je. So this one is colour dia lain, macam design dia lain daripada yang lain. Wow, memang besar daripada projektor sebelum ni. Saya suka sebab dia sangat cantik. Colour dia macam metallic silver, memang nice. Wow, speaker dia lebih besar. So seperti biasa dekat belakang ni you guys akan ada IR receiver, and then ada HDMI port, audio jack port, and then USB punya port, and then the last one, this is Ethernet port. Okay guys, jom kita set up projektor baru ni dekat saya punya living room. Sebab living room saya memang cahaya direct sunlight, so saya nak tengok dia punya keterangan tu bagus ke tak. Okay guys, saya tukar tempat sebab saya rasa dekat bilik anak saya ni ada dinding putih yang lebih luas. Sebab dekat living room saya tu saya kena pancarkan dekat atas TV, so ruang dia agak limited. So saya tukar location dekat dalam bilik anak saya, sebab dia pun ada tingkap dekat dalam bilik dia. So dia punya daylight tu memang cahaya memang masuk. So kalau you guys boleh tengok kat sini, dia punya keterangan memang terang. Kat sini saya baru nak start setup. Kalau you guys tak tahu, dia punya setup proses memang senang. So sekarang ni saya nak setup Lumos projector ni. Tapi kalau you guys tak tahu, bila saya on tadi, dia punya screen projection memang besar. So dengan jarak 2 meter, you guys akan dapat screen sebesar 200 inci punya screen. Kalau you guys boleh tengok kat belakang ni memang besar sampai saya tak boleh nak adjust. So tapi jangan risau, dengan Lumos projector ni dia boleh adjust juga punya screen dekat setting. Sebab ruang yang saya ada dekat dalam bilik ni adalah lebih kurang 2-3 meter macam tu. So dia agak limited. So kalau you guys nak kecilkan screen ni, you guys boleh pergi dekat setting. Dekat situ memang ada banyak setting, you guys boleh nak kecilkan ke nak besarkan ke, kat situ memang boleh buat. So ini dia punya default punya screen, memang besar. Okay, so sekarang ni saya dah habis setup dekat bilik anak saya. Kalau tengok screen dia memang besar sampai tak muat saya nak letak dekat bahagian bawah tu. So saya akan setting screen ni ikut saya punya dinding ni lah. Saya akan kecilkan sikit. Kalau you guys tengok dia punya keterangan, dia punya kejelasan tu memang you guys boleh baca every single detail yang ada dekat screen tu. Memang nice. Sekarang ni memang cahaya memang terang. Walaupun cahaya terang, tapi you guys tengok dia punya detail still. You guys boleh baca everything. You guys boleh nampak everything, memang jelas. Okay, so inilah saya masukkan. So dekat setting ni, dekat dalam setting ni, pergi dekat projection. Dekat projection ni ada kat bawah ni ada autofocus, manual focus. Dekat bawah ni ada scaling kan. You guys tekan dekat digital zoom, and then you guys boleh kecilkan screen tu mengikut dinding you guys lah. So saya rasa dalam 74 ni okey kot. Tapi boleh pergi jauh. Ini 100. Ini 100. Kalau you guys boleh tengok sekarang ni dia tengah buat fokus, autofocus. So you guys jangan risau, setiap projektor Lumos yang terbaru ni you guys memang akan ada this function, iaitu auto correction ataupun lebih dikenali sebagai auto keystone correction. So you guys jangan risau, memang best. Okay guys, projektor ni memang sesuai untuk you guys buat presentation. Kalau you guys nak buat presentation, memang dia punya bacaan, dia punya wording tu semua memang nampak dengan jelas. So kalau you guys nak gunakan projektor ni dekat classroom ataupun dekat office ke, memang sesuai sebab dia punya keterangan ataupun kejelasan tu memang sesuai sekali untuk kalau you guys buat presentation, and then atau nak buat macam movie night ke dekat rumah boleh. So dia punya keterangan tu memang jelas. So untuk daylight memang sesuai. Sebab itulah dia dinamakan Lumos Projector Daystar. Okay, untuk bulb Lumos Projector ni you guys tak perlu risau sebab bulb dia boleh tahan lebih daripada 30,000 ke 50,000 hours. Kalau bulb kebiasaannya dia hanya bertahan lebih kurang 10,000 hours. Dengan LED type ni you guys tak perlu risau sebab ketahanan dia adalah 3 kali ganda berbanding bulb biasa. Okay guys, sekarang ni saya nak test dia punya speaker. Adakah speaker dia kuat ataupun mantap. Okay, untuk speaker kita pergi dekat, saya nak tengok YouTube. Dia punya remote pun memang smooth.
Saya suka gila design baru ni. Design baru ni dia punya, bila saya nak tekan dia punya tactile tu lagi bagus lah. And then dia punya design pun lagi sedap nak pegang. Vlog faithfuls know that I've been using this 14-1.8 G Master lens for years. The only thing that sucks about it, the lens. I wanna get too close, gonna get you right now. So what's your feelings to say this quick? Okay guys, dia punya speaker saya dah test, memang kuat. Dia punya dual speaker, dia punya bunyi tu memang immersive, and then dia punya sounds tu memang rich, dia punya audio tu memang sedap. So you guys tak perlu risau untuk beli speaker tambahan ataupun nak connect dengan speaker yang lain, sebab dia punya inbuilt speaker memang the best. Lagi-lagi kalau you guys tengok filem action, dia punya bunyi tu memang rich. Okay, sekarang ni saya nak tutup langsir. Walaupun langsir saya ni tak blackout, tapi saya nak tengok dia punya kondisi ataupun dia punya keterangan tu bila dalam keadaan yang agak gelap sikit. So jom kita tengok. Okay guys, sekarang ni keadaan bilik ni dah gelap. So saya tengok dia punya lighting, dia punya kecerahan tu memang best, memang cantik, memang crystal clear. Saya boleh baca everything yang ada dekat screen ni. Walaupun font dia kecil, saya still boleh baca dengan clear. So you guys jangan risau kalau you guys nak gunakan projector ni untuk buat presentation. Sebab presentation mostly banyak wording kan. So bila ada wording ataupun sentences yang terlalu banyak, bila menggunakan setengah projector tu dia akan nampak kabur, ada nampak macam pening sikit. Punya screen adalah 4K support, so you guys jangan risau, dia punya every detail apa semua you guys boleh baca dengan clear. I'm here in Japan for a few weeks and I'm spending the first 4 days here in Chiba with my family, so I'm just gonna be... So this is the super viral chair that everyone is talking about on social media. This is the Livernovo Omni Dynamic chair. So saya memang tak sabar nak gunakan Lumos ni untuk tengok movie. Okay, antara features yang menarik tentang Lumos projector ni adalah you guys boleh cast you guys punya phone dekat projector ni. Senang, you guys tak perlukan kabel, tak perlukan apa, tak perlukan apps. All you have to do is buka screen mirroring. Dekat situ you guys akan, kat sini kalau you guys boleh tengok. Okay, kalau you guys boleh tengok kat phone saya, dekat sini ada screen mirroring, broadcast. All you have to do is tekan this thing. Okay, sekarang ni dah connect. Guys boleh buat apa-apa saja menggunakan phone ataupun apa laptop ke iPad ke. So very easy for you untuk buat presentation ke. Kalau kita dekat office ke nak buat presentation, kita just cast kita punya phone ataupun kita punya laptop ke Lumos projector, and you guys boleh buat apa-apa saja. Contohnya kat sini saya boleh play music. Sebentar, sebentar. So you guys boleh mirror everything, anything yang you guys nak mirror. Contohnya you guys nak mirror YouTube video pun boleh, you guys tekan klik. So you guys boleh share everything daripada phone ke Lumos. Okay, tadi saya dah set up and try this Lumos Daystar. Bagi saya, ini sangat berbaloi. Lumos Daystar ni memang sesuai kalau you guys nak pakai permanently. Contohnya kalau you guys nak letak benda ni dekat dalam rumah ataupun dekat cafe ataupun dekat dalam classroom, saya rasa Lumos Daystar ni memang sesuai. Dengan harga $1,349, you guys akan dapat kualiti yang memang betul-betul tip top. Dia punya speaker, dual speaker dia memang best. Bagi saya lah, kalau kita buat perbandingan dengan Lumos projector yang sebelum ni, kalau ikut saya, memang Lumos Daystar menang besar sebab dia punya quality speaker memang kuat, and then dia punya, of course lah, dia punya pencahayaan ataupun dia punya projection tu lagi clear. Kalau lagi-lagi you guys suka pasang projector dekat tempat-tempat yang terang, memang masalah utama projector-projector kat luar sana adalah dia punya, kalau kita tak cukup gelap tempat tu, dia punya quality gambar tu akan jadi blur and then tak sharp. Tapi dengan Lumos Daystar ni, you guys jangan risau, dia punya quality gambar dengan dia punya speaker memang betul-betul bagus. Dan selain tu, you guys juga boleh mirrorcast you guys punya phone, tablet, laptop. Memang senang, memang bagus. You guys tak perlukan wire ataupun kabel. Okay, selain daripada menonton video, you guys juga boleh gunakan Lumos Daystar ni sebagai you guys punya presentation tools. Contohnya you guys nak guna projector ni dekat office, memang sesuai. Lagi-lagi untuk daylight. So you guys jangan risau tentang dia punya, contohnya macam projector-projector yang sebelum ni, problem dia adalah you guys kalau nak buat presentation, dia punya wording, contohnya dia punya sentences, dia punya slide tu akan nampak lagi kabur, and then dia punya wording tu kalau terlalu kecil, you guys tak boleh baca. So dengan Lumos Daystar ni memang sharp, dia memang sesuai untuk buat presentation. So kalau you guys ada PDF ke, Microsoft Word, Excel, everything, memang sesuai untuk gunakan Lumos Daystar ni. Okay, benda yang paling saya suka sekali tentang Lumos Daystar ni adalah dia punya autofocus correction. Saya rasa itu adalah features yang paling menarik sebab kebanyakan projector ni kalau you guys set up tu, dia macam ambil masa. Contohnya kalau you guys kena naikkan dia punya tinggi, dia punya kedudukan tu tak boleh sengit sikit. Dengan Lumos Daystar ni, you guys tak perlu risau, dia akan detect you guys punya permukaan dinding. So dia memang best lah sebab saya rasa itu features
yang paling menarik tentang Lumos Daystar ni. And then of course you guys akan dapat skrin sebesar 200 inci kalau you guys ada ruang lebih kurang 2.5 meter jarak daripada permukaan dinding. You guys akan dapat skrin sebesar 200 inci. Sebab before this Lumos projector pun memang ada features ni, tapi kalau dengan menggunakan Lumos Daystar ni you guys akan dapat kualiti yang betul-betul sharp. And then of course dekat belakang ni ada banyak port-port yang guys boleh connect. Contohnya you guys nak main PS4, PS5, Nintendo Switch, laptop, everything memang ada connection dekat belakang ni, ada port. And lastly, you guys jangan risau, Lumos is a trusted local brand. So kalau you guys nak tahu tentang dia punya customer service, dia punya quality, you guys boleh pergi dekat website Lumos. Dekat situ memang banyak ada review, lagi-lagi 5 stars review. So you guys pergi dekat website Lumos. Kalau you guys macam pening ataupun terfikir-fikir nak beli, you guys boleh pergi dekat website Lumos. Dekat situ memang ada semua dia punya information tentang dia punya produk. So you guys jangan risau, you guys pergi je views. Kalau you guys tertanya-tanya betul ke Lumos ni bagus, betul ke Lumos ni berbaloi, so dekat situ memang banyak review. So you guys boleh pergi baca and you guys boleh decide. Tapi bagi saya Lumos Daystar ni memang sangat berbaloi. Berbanding dengan Lumos projector sebelum ni, saya rasa Lumos Daystar ni memang sangat-sangat berbaloi in term of dia punya kualiti gambar and dia punya bunyi. Dia punya dual speaker dekat dalam ni, build-in ni memang bagus bagi saya lah. Sebab projector before this dia punya size memang compact lah, senang dibawa ke mana-mana. Sebab tu lah dia punya speaker tu agak limited. Tapi dengan Lumos Daystar ni, dia punya speaker ni memang betul-betul sharp, memang betul-betul clear. Sebab kita kadang-kadang memang nak gunakan projector untuk menonton movie kan, filem. So dengan adanya speaker sebagus ni, you guys tak perlukan speaker tambahan. Okay guys, itu saja video untuk hari ini. Kalau you guys nak dapatkan Lumos Daystar ni, you guys boleh pergi ke www.lumosprojector.com. Dekat situ you guys boleh tengok banyak produk-produk Lumos selain daripada Lumos Daystar ni. And you guys juga boleh baca review-review yang menarik dekat situ. And seperti biasa, you guys jangan lupa like, share dan subscribe to Ami Kakak channel. And see you guys in the next video. Bye!